Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Painkillers. Yeah, yeah, yeah. Check it. Yeah, yeah, yeah. Stonado. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 That's the lie, that's the lie. That's the lie, that's the lie. That's the lie. That's the lie, that's the lie. That's the lie, that's the lie. Yeah. That's the lie, that's the lie. That's the lie, that's the lie, that's the lie. Wij moesten dat dan achteraf voor het was het inderdaad aan de plaats. Maar niet eens. Ik wil net vir baie dankie sê vir die mooi begrafnisdiens wat jy lang gelewer het. Dit was regtig waar 'n ring onder my hart gewees bestoor. Dit was 'n baie mooi begrafnisdiens wat jy lang gehou het. My dogter. Baie dankie vir dit. Het is een plezier, je weet dan die type van doen wat ons doen. Voor gemeenschap en zo. Dus voor ons als gemeenschap. Wat ons ook altijd kijkt naar families soos hierdie wat 'n kind verloor het deur die tipe van trauma, die gang violence en die tipe van goed. Dis vir ons altyd as 'n gemeenskap ook 'n ring onder die hart, want dit is ons passie om mense soos julle, moeders soos julle te kan bystaan in 'n tyd soos dit. Baie dankie vir Sister, kan jy vir my share wat op daai dag gebeur het? Want jy sien, die Bybel verklaar dat almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. En dit is wat die Here vir jou wil gee. So indien jy voel vandag sal jy dit share. Ja, pastoor. Ek sal met dit doen. Jy klop aan die deur. Dit is asof ek dit nog kan hoor. Kom as ek so dom. Kom as ek so dom. Goedemiddag mevrouw, kan u maar binnen? Wat dan meneer? Wat doen we zo? Nee, terug maar kantoor. Mevrouw, ik is Peter Baartman. Ik is op zoek naar John. Want John komt altijd in zo'n weet misschien waar dat is. Ik weet regtig was, mijn meneer, hij was baie lang klaar geweest. Want ons zoek hem van moord, roof en baie andere dingen wat hij mee bezig is. Moord en roof. Nee, jong, ik weet het zo mooi niet. Ik weet hij, maar ik heb het lang klaar gezien. Dus sê dan hy kom hier so. Oh ja, die gekom, maar ik heb het toen maar hele paar dagen niet gezien. So, weet mevrou nie waar kan ons hom Ik aan weet kry? regtig, meneer. Ik is nou geskok voor die moord en allerlei zaken nou, wat ik nou hoor. Ik weet niet wie die klonkie doen, al die klonkgoeden niet. Nee, want ik kom niet zo, meneer, maar ik heb hem lang klaar gezien. By wie kom hy so? Dit is die girlfriend, by die girlfriend. Hij gaat met mijn dochter uit. Okay. Kan mevrou miskien vir my sê of sy sal weet of sy weet maar geen waar is? Ik weet regtig, meneer. Ik weet die. Is die dokter hier zo? Nee, ja, sy is ongelukkig nog niet. As mevrou hom sien of hy kom hier so, hou hom hier so en laat weet my sodat ons hierna toe kom. Ons kan kom optel want al die plekke waar dat toe gaan, as hy nooit beskikbaar maar ek kan nie, maar ek soos mevrou sê, ek kom hier so. So as hy hier so kom, hou my son kontak sa mevrou dit mee doen. Ik zal zo maken, meneer. Baie Geen dankie. probleem. Baie dankie, meneer. Okay, is 'n plesier. Oké, dan.
laat ek gou die kind bel. Hy wonder waar sy. Hallo Sandy. Die polisie was nou hier so gewees vir John, hè. Jy moet asseblief versigtig wees en kyk maar tog waar is sy man. Asseblief man, wees tog net versigtig. Bye, sien jou. Hey. Yeah. It's FOC. Vader, wil net baie dankie sê vir die verandering. Ek sien ons sal weer die tyd. Ons nasie, kom laat het change. Hier en die kom verander onze mensen. Want ons kan niet, net die alleen. Ken die situatie, kom verander onze straten. Onze nasie, kom laat het change. Hier en die kom verander onze mensen. Want ons kan niet, net die alleen. Breng die verandering. Rijden als kan er wat klap. Rij goed wat ons onderschat. Wacht, politie is wacht. En dat is de reden hoe die jongen zo op is schat. Ik speel op met het, ik speel op met het. Ik roep allemaal uit om mijn knieën te bid. Vraag voor die jaren om tijding te bid. Daar voor ze mag en haar vijand wat denk dat ik in is. En naast hem ik het eens bevind. Ik is een koningskind, en maak hem een zij. Is lang genoeg, dat hij die liefde van jong met zijn vader misbruikt. Ik heb die niet feit, die prins, ik heb die niet feit. Dat die vijand om mensen misleidt. Want die wat graag heeft en gebeurt moet ons blij. Laat ons gaan en dwijt, nou is die tijd. Nou is die tijd, die laatste dag is wat ons aan kijkt. Kom eens verandering, kom maak een shakes. Betere leven voor jou en voor mij en voor die wat nog komt en voor die wat die blijft. Kom eens staan op die strijd wat ons trekt. Om mij aan de pad, die pad wat ik lijk. Maar zonder die nazi's alles voorbij. Kom eens verander, kom eens strijd nader. Laat die genade van onze vader. Kom eens staan op en wees soldaten. Laat ons loop op levende water. Jezus Christus, onze vader, Heere. Breng net die genade in. Kom en maak het change in. Breng net die verandering. Verander onze straten, onze natie. Kom maak het change. Hier en die kom verander onze mensen. Maakt ons dan niet. Net die alleen kent die situatie. Erin, ik pas in die bukan. Yes, je mau pakai trikan weg, ik ga nu bij je mau. Kom en kom verander onze natie, onze straat. Trek ons nader naar die handen, waar die plek is van dag, een dag zeker nacht is nacht. De lang heeft die duivel gelacht. Van hij is hier reden, hoe komt die jongen zijn lee in die graf? Ik speer op dit, ik steen op die dit. De lijkt met die mensen vergeet om te bid. Want Satan wil onze mensen ruk en plut. De lijkt hij zijn eigen naar wat in de zin. En als je die dag van de Jesus verstaan op die wolken man. Dan gaan het zien hoe die tranen val. Hoe die zoete visie, maar ons vergeet om dan. De lijkt mij die wereld maar weer vergaan. Lijkt ons vergeet van die dingen. Ons vergeet van die dingen wat Jesus gedoen heeft van mij en van jullie. So kom ons ontvangen die heilige spirit en kom ons verander hoe ons loop. Kom ons verander hoe ons praat. Kom ons verander hoe ons leef. Kom ons verander hoe ons slaap. Kom ons verander Satan sy planne wat hy mee bezig is daar op die straat. Mensen sy lewens is in gevaar. Vader, daar is iets wat ek wil vraag. Verander onze straten, onze natie. Kom maak het change. Hier en die kom verander onze mensen. Want ons kan niet, net die alleen kent die situatie. Kom verander onze straten, onze natie. Kom maak het change. Die en die kom verander onze mensen. Want ons kan niet, net die alleen breng die verandering. Vader, kom en kom verander onze natie, onze straten. Trek ons nader naar die handen, waar die plek is van genade. Oh, je kan me deze toe teksten rijden. Ja, dat is maar. Maar dat moet gaan. No problem. Je maas het even. Ja, maar als ik dan echt een aantal krijg, zo ik wil bij jou gaan gaan, dan is het nog wel Nee, heel dag maak ik ben niet. ja, moest je niet hoor, dan moest je niet klaar, dat ik eigenlijk niet na. Weet ik kan het dus zo rondrijden. Nou?
Gusto siya mag-doon. Kaya sa mistake sa restaurant. Bye, boy. Ja, pastor, was er baie lang dag vir my gewees het. Ek het my dogter ontmoet in Klerikpad. Want sy moes vir my geld gebring het om inkopies te gaan doen. Terwyl sy nou aankom, sy nou, dit was 'n dag gewees, ek het verwag vir haar pastor vir die nee, ek gaan nou sy vir my geld. Ik ga shopping mee. Ik ga komen. Ja, dat ga ik ja. Kom later. Bye bye. Bye bye, mami. Bye. Goeiemiddag dame, ek kom net vir my sleutels. Yes, is hy. Hoeveel is dit? Hy is hy. Okay. Sta jy nog? Ja, dit is goed. En ek sien sy wanneer met John. Oh ja, ek ken vir John. Hy is nie so Betty. Hy is 'n gangster dan. Ag, hy is so Betty man. Ek het gehoor, maar ek gaan nou nie agter stories hê. Kom ons kyk hoe werk dit dan uit liewerste, maar ek sien nie hom as 'n Betty. Okay, maar kyk, laat ons nou eers kyk. Alright, dankie hoor vir die informasie. Ek hoop dat jy gegee het. Okay, lyn goed so. En ek het vir haar gesê vir my graag gegee, sy het sy gaan lees. En sy is nou weg, lekker is dit. En terwyl sy nou weg is, gaan ek en my haar seentjie toe. Ja. Ons het nog gegaan en ons het nog gaan inkoppies doen. Ek en haar seentjie, Amy. Ja, dis wat jy hoor met John. Ja. Voice John. Ja. Die remmer tipe John. Yes. You might have seen Elia Batali. Hoezo? Ano question dia nou lang. Hoe kom jy nou so? My sussie, jy sien hoe die wag tipe. Maar weet nou eintlik sê is John ook droog. Very dry. Maar het seker geld, Annie? Ja, Daar is so. Moeilijk om recht. Ja. Kijk, ek sê. Well, I can't swear. Jy was in die girls hadden gaan net op haar kopje. Hier ken naar die chachi, as ek gelukkig gegaan te gelukkig. Ou, epinas van. Epinas. Maar dan ben ik aan het voor mij epinas. Oh nou kom. Kou vir die pagal. Apa? Die gaan er niet aan toe. Jo, wat vaardig. Jo, hey, vrouw, hoe maak je? Zie je bij wat je aan Francis het is? Waarom voor? Gangster? John? Voice? Au. Dat was net voor mij. Als er echt mij zo te epinas. Hoe is het geld? Hoe of het gaan over het geld? My sussie. Dat is niet elke week die is. Als die moet aanklopt, dan gaat het over epinas. Epinas, ik vind het fraai, Arnie. Laat je mij doen, judge met dat. Gaan aan. Of haar te go. Maak je niet vlees? Vlees, wat? Epinas my sister, Epinas. Laat nie my new judge. Epinas. is my see. Hy is cheap guy. Hij is ook probleem. Oké. Weer die vrouw, dan ben je epinas. Epinas. My sister my new judge. But laat nie my new judge. Hoe sê jy? Ek kan jou lewe, my staan. My leven is God staan. En jou kind se lewe. Sy voice haar praat. Als hij boos is, wat dan? Je zei niet zo dat hij nou gepraat heeft. Dat hij nog nooit zo aangaan. Hey, Doe maar geen salam. I came up. Hy dan hoor hy dan. Ja, die zit zo niet meer nou. Jy sê Francie, dat jy gewoon in was blom en dan is gemaak al. Epinas, my sister Epinas. Laat nie my new judge. Maar jy staan seker dat ek moet hier dan sê, jou lewe staan gevaar. Ja. Jullie staan jullie mee, sussie? Ik ben die andere girls ook zo gemaakt en die ook zo gepend, maar die zit nog om te eten te staan. Nee. Jy wil alleen nie te kom hoor. Jo, let nie naartoe.
Leslie, aram mo the judge. Sunday mo sa si. Yes. Go. Sunday mo sa si. Let's say you only love once, man. But you only die once. But you don't die, man, both, then you die. You die. At di pa un bago, so apat ini kan. Paso kay, dari so so. Wait mo, Drima na nabiyan ko. Eyebrows! Your eyebrows ay voice na. Eh, di ko so compare sa fear of Voice na mo natin man doon sa Leslie, aram mo the judge. I'd fire me. May sinino do ko. Kan diaran. Let it be my encouragement to you today. Whenever you go, just think about it. 50-50. I think 50-50 yan. Kasi istutalan namin yung karap. Para mahilig ano. Ano sa si, lagi like standing walk. They like standing, alam sa kastiyalan ka road, kaya kita yung muhit. Don't judge. It's about the money. Hi, Sandy! Hi, Terwijl ons nog zo een koekje stond, dus zo klaar als pastoor, wachap toen nog voor haar en zij toen nog gekomen. Terwijl ons nog op pad was, uit bij die centrum. En als de tekst toen nog go to heaven. Maar eerder zit ik vast tussen die kerk en die heaven. Ik praat van 11:30. Hij tijd toe loop ik in die straat met een gevaar. Hierdie klompie. Ja, as nou nie klaar gewees met die hond te shopping hoor. Dis benoud. En dit is benoud binnekant en is verdryf is kant. En nou is dit nog open. Dit is nog open. Ja, want drink dit is best te veel. So net weer is kom nou. Ma, taxi no baie lank gery. taxi reg lank gery. Maar terwyl ek nog so loop, ons kan nou met die taxi en ons loop toe nou. En die vrou oor kan die pad roep my toe nou. En terwyl ek nou gaan, ek so op pad so terwyl sy nou roep, sit ons so 'n bietjie gesels. Maria, kom hoor gou jy asseblief man. Hey, power voice aí. E aí? Power voice? Ek weet nie. Waar? Ek weet nie waar voice is nie, maar die is net vir my ma. Jy? Sê dat ek Power voice aí. Ek weet nie. Okay, ja. Nade was sy dan stop. Was sy nou aan jou? Dis net gou. Man, pastoor hoor ek net 'n geluid man. 'n Gunshot. En ek sprang op en ek sê, "Hoe, dit klink soos haar naby my huis." Ek sprang toe nou op en ek hardloop pastoor. Ek het so groot geskrik.
So terwyl ek nou dit was vir my regtig waar. Ek het nog groot geskrik. Ek is nou nog seer. Dit wat ek gesien het daai dag. Dit vat my terug. En ek dink aan wat ek gedoen het. Hy as ek maar nog net kon gedink het. Dit was nie makkelijk. Maar weet pastoor, ek sien my dogter en weet as ek nog net gedink het, ek het Falkens op aarde gevat. Die voice. Ek het elke weer wat ek kon gekaver. Weet pastoor, ek werk. En ek het nog gedink die gangster goeders. Hulle maak ons baie geld, man. En ek het nog gedink, my dogter is ons so sy wissel. En sy gaan niks voorkom nie. Maar pastoor, ek weet nie. Dit was vir my net lekker gewees om haar te sien. Ek het so gedink, dit is die regte ding wat ek gedoen het om jou kos op die tafel. Dis die rare voice. Maar dit was regtig waar, dit was my skuld. Dit was my skuld gewees. As ek net gedink het, dit was my skuld. Uw dochter was het te laat. Maar voor u en voor u is het niet te laat. Vandaag kan jy besluit maak om vir Eidie in die huis van die Here groot te maak. Om 'n tweede kans te kan kry. Kan jy ons jou dogter terugbring? Genesis. Maar om vir Eidie 'n beter kans te kry. Is nou die kans om die Here Jesus Christus in jou lewe in te nooi. Weet die duivel hy kom en hy remind jou altyd van wat gebeur het in die verlede. Maar wat gebeur, het gebeur. Ons kan dit nie terugdraai nie. En ek dank die Here dat vandag 'n draai kom maak wat dit wat ek kan doen. Jy was reeds bezig op my Bybelstudie van vergifnis. En ek is bezig om te studeer nie so en ek leer en ek sien hoe die woord van die Here met my praat. Maar net ek geweet, U gaan vandag die draai kom maak. Die Here werk in 'n mysterieus wys. En vandag, dit wat ek gebeur, kan ek vir U hê. As jy bely vandag, kan die Here jou so ver as die ooste van die weste skep. En nooit weer daaraan dink nie. Nou hoe gebeur dit, pastoor? Maklik. Die woord van die Here verklaar, dat almal wat bely en sy naam aanneem, net bely en sy naam aanneem, en sy bely die Here is, sal hy persoon sy sondes vergewe word. Wil jy net dit doen vandag? Ek wil het graag doen, pastoor. Wil jy nie die kans met ope arms aanneem? Ja, pastoor. Ek kan sê, geen ander. Wat sal ek my? Sê Vader, net soos ek is. Kom op na U toe. Vergewe my sondes. Ek bely my sondes. En ek erken dat ek voor U gesondig. Dat ek door U gesondig. Vergewe my.
aanneem in my lewe as my Here en my Zaligmaker. Dankie, Koning Jesus. Dat ek vandag my bors kan slaan en sê, die Here is my herder en ek sal my ontbreek. Dankie, Here. In Jesus' naam. Amen. Amen. Ai, ouma se kind. Ek wil vandag met jou praat, al verstaan jy nie, maar eendag sal jy verstaan, my kind. Ek het my hart vir die Here gegee en ek wil jou groot maak in die weë van die Here. Wil ek jou groot maak. Ek wil hê jy moet uitdraai, gangster uitdraai nie, my kind. Ek wil jou groot maak. Ek wil hê jy moet soos jou pa uitdraai eendag nie. My kind, vandag staan ons hier by die graf, by jou ma se graf. Ek het daar so bietjie, ek het daar gevuil. Nie bietjie nie, ek het daar gevuil, my kind. Ek het. Maar ek beloof jou, Heidi, ek sal jou nooit vuil nie. Oma sal jou nooit vuil nie. Oma gaan haar bes te probeer om jou neus van die Here groot te maak. Ons moet net sterk wees. En ek weet, man, die Here gaan ons deurdra, soos die pastoor genoem het. En ek vertrou op die Here, dat die Here gaan my help om jou groot te maak, my kind. Vir jou ma is dit te laat. Maar vir jou, my kind, is dit nooit te laat. Ja, is die prins. Sy genade wat my dra. Okay. Genade wat my dra, hier die diep. Is dit sy genade? En sy liefde wat ook nooit verander. Ja. Genade, om my vas en om my in sy hand. Sy genade. Sy genade. Sy genade wat my dra, sy genade wat my bou, sy genade wat my spaar, sy genade bly getrou, sy genade gee my krag en nog 'n dag wat ek kan skou. Kyk my hande is te swak, sy genade wat my hou. Joshua was naai my bro, hy is altyd saam met jou. Al gaan jy deur 'n dal van doodskade, weer onthou, hy sal jou nooit verlaat. Sy genade bly by jou. Diepe waters, maar in die skei is Jesus saam met jou. Sy genade wat ons hou in die liefde van sy hand. Die genade wat ek vind uit die hand van Vaderskap. Sy genade is genoeg vir my en dit is aan die brand. Volgens Jeremiah 29 vers 11 sê hy dan, die plan wat hy dan voorberei vir ek en jy, maar hy maak 'n belofte dat genade by ons bly. Deur elke stryd, deur elke traan, deur elke pyn, kom ons wees bly van hy sê sy genade en sy liefde sal ons lei, so ek is bly.